Masantos tan magayagan agaw lalawat at si kayo ugugaw. Natan, oras lalamo yapan aral yo'y mathematics. Upatan tayo pasiring irarayo ang tutumbok? Antoy ibat at saya. Kapaldwa na samplura at pigara, duga, liwara. Saya yoy. Kapaldwa na anong ira at pigara, on, talura. Saya ay balat anak ko oy. Kapaldwa na apatira, pigaray ubatyo. Antuman? On, kapaldwa na apatira at duwara. Duga, saya ay anak ko oy. Kapaldwa na walura, pigaray ubat. Duga, apatira. Aya ay balot anak ko oy. Pigaray ubat dya. Kapaldwa na duwara at on sakit. Maong kayong talaga. Na amay-amay, so naantaan nyo at tandaan nyo ni, imay, imbangat ko ng imbanad. Maong kayong talaga, anak ko. Natan, sabayan niyo ak, idsayang kansyon ko. Pandukay diamante, pandayoso, cuadrado malimpat, bitawan. Pandukay diamante, pandayoso, cuadrado malimpat, Anto may kinansyon tayo ugugaw? Nanduruman, korte. Natan nagugaw, ipanaynan si kaya rin nandurumarang korte. Aya, sa itawag at sayang korte, at pandukay, apatiraso, suluktutan. Sa itawag at satan, pandukay natan iraraya, so tutumbok iran, pandukay bengatla, antuya. Aya at cellphone, pandukay so korte to. Tansaya ay, danganan. Sa korte to, pandukay mat. Sa renyutan, kada labi, nandukol kayo ikip. San aya, numabantay kayo'y, TV. Sa korte tutan, pandukay mat. San saya mat, anak ko, at papel. Sa korte tuyang papel at pandukay mat. Ang korte tuyang papel, anak ko, pandukay. San aya mat ay, so libro, ang tawag at saya, libro. Sa korte to balat, duga, pandukay mat. Ararayan bengatla, so, pandukay, so korte to. Saya mat so tutumbok, anak ko, at pandayusok. Antun korte iya, anak ko? Pandayusok. Ulit nyo pa? Pandayusok. Saya ang tutumbok mat anak ko, eraraya may bengatlan, say korte to at pandayusok. Say unaan, ya bengatla at hanger. Uusaran niya ng nanay yon. Kada mangisabit na kawusyo. Antoy korte tuyay hanger ugugaw. Pandayusok. Antoy korte to lang wala? Duga. Ayay on tumbok met anak ko at
dekorasyon kada Pasko. Antuya ay, antayuyan namin, syempre, Christmas tree. Antoy, korte tuyay Christmas tree anak ko. On, pandayusok met. Saya ay balatay. On, syempre no walay Christmas tree tayo, walay Santa hat tayo. Say korte tumet, duga, pandayusok met anak ko. San aya ay, aya naneneng niya at karsara. Traffic sign so tawag at saya. On. Say korte to. Duga, moong kayong talaga. Pandayusok mat. San saya ay, suuntombok. Antoy korte tuya ay. Nanenengan yun moong awa. Ruler tan. Sam walay ruler ya pandukay. Ya andukay, wala mo so ruler ya pandayusok. Oo sa rin iraray na, kuya yo iramay man aaral laod. Senior high kang kanto. Awa. Antoy korte tuya ya ruler. Pandayusok. Agay ka maong darayan ubugawa talaga. Say pandayusok, anak ko, walay taluran suyok to. Atan so pandayusok. Natan mat, ugugaw, ipanang nang kumat at sisi kayo. Say korten, anto ya? On, malimpag. Ulit siyo pa? Malimpag. On, natan, wala ray nang babangil na bangat la. Ya say korte to at malimpag. Nang yun, no, antura raya. Unaan niya bengatla, botones. Botones siya. Say, korte to, malimpag. Antuya? Say korte to, malimpag. Atan so botones. Pansasara, iray kawis o pantalon o shorts on. Anturatan iran, isusulong. Okay? Atan so, malimpag ya, botones. Si ang sublay, nang yu pa? Nang na oras. Relo. Say, 42 na relo at malimpag. Malimpag. Ulit yu pa? Say, ang tumbok mat? Aya. Bola. Aya na may panggagantilan nyo. Awa, i-dribble, i-shoot yura. Bola. Say 42 yan bola at syempre, tibukal. O malimpag. Malimpag ya, bola. Say untumbok. Dalig. Dalig. Nanungnung at luluganan iraya. Natan, antoy korte tuyan dalig? Malimpag. Malimpag so korte tuyan dalig. Uli yu pa? Saya ay suntumbok ay. Okay. Masarap-sarap ka talaga. Yan. Lalo na walay kape. Paborito ng teacher yan, ng maestra. Donut. Antoy, korte to, malimpag. Ulit yu pa? Malimpag. Asararaya raman so, bengatlaya, say korte to at, anto man nalalamat. Ugugaw, malimpag. Natan mat ugugaw, ipanangnang kumatad si kayo. So, sayan, korte. Antuya? Kwadrado. So, tawag at saya. Ulit yun pa? Kwadrado. Antuman? Kwadrado. Natan, wala ray nang babangal na bangatla. Yasay korte daat. Kwadrado. Say unaan, ay so, kahon. Kahon niya regalo ya, anak ko. Ugugaw antoy korte tuya ay. Kwadrado. Kwadradon kahon. Uli yu pa? Kwadrado. Ay, galing-galing. Masansanting erarayan ugugaw, mamaong era. Say untong bukmat at
aya ay say tawag it saya at Rubik's Cube. On. Rubik's Cube. Say korte to, kwadrado. Antoy korte to yan Rubik's Cube, anak ko? Kwadrado. Kung yung mamuong kayon talaga, ha? Sayon tumbok mat at saya ay. O, aya at bintana. Ang titawag saya? On. Say korte to, kwadrado. Antoy korte to yan bintana, anak ko? Ugugaw? On. Kwadrado. San saya mo't ay? Kay saya mo't at dice. On. Say korte to yan dice at kwadrado. Antoy korte to yan dice? On. Kwadrado. Uli iyo pa? Tan. Saya mo't suon tumbok at kwadro na litrato o picture frame at English. On. Kwadro na litrato. Kargad tan iraramay. Litrato, awa. Say korte tuya. Kwadrado lamat. On. Kwadrado. Anturay, irarayang bangatla. Antoy korte da. Maumong kayo, Kwadrado. Duga ta imbagayo. Gugaw. Nang ko pa natan ugugaw no talaga tatalusan yung leksyon tayo natan agmat. Walay paggalaw ng teacher. Sali kayo namin Ready kayo la? Walay ipadagnan kod sisi kayo ram bangatla. Ibagayod siya antoy nga ran tuya. Insan antoy korte to. Natan, antoy tawag ed saya ay. Duga, telepono. Natan, antoy korte tuyan telepono. Pandukay. Uli, iyo pa? Pandukay. Natan, mangala kayo pasirin niya. Telepono, di tanad abong niyo. Alagaranta kayo, Ay, watan kayo laman, Nang ko pa, anto tayo yun natanay. Pareho tayo? Telepono. Antoy korte tutan nyo paano pareho tayo? Korten? Pandukay. Untumbok o gugaw? Natan, antoy yung umbin ko? Sakayan, plato. Awa, antoy korte to yung plato balo to. Duga. Aya malimpet. Malimpet. Laki-lasirin, mga laki-lasirin na plato malimpek ditad abong yun. Akala kayo lang? Nangnangan ko pa. Nangnang nyo pa natano. Duga tayo umbin nyo. Pareho tayo? Antoy korte to? Malimpet. Nyo pa no malimpet? Pero si tupot ko, plato tayo awi yo. Plato. Ay, very good kayong talaga. Untumbok, ugugaw. Natan, ang tuyay umbin ng teacher. Duga. Hanger ya. Pang isabit ng mamayuman so, kawusyo. Isabit to, Natan, antoy korte tuyan hanger balot to. Duga. Pandayusok. Natan, ready la? Mangala kayo pasiri na hanger ditad abong nyo, Nang yun Natan, itaimbon yung hanger, inalayo. Pareho tayo? Antoy korte to taimbon nyo? Pandayusok. Ulit yun pa? Pandayusok. Maumuong kayong talaga, Untumbok, ugugaw. Natan, antoy umbon ng teacher. Wala karga to yung kwarta. Antoy umbon ko. Galing Pitaka. Antoy tawag saya? Pitaka, kargaan nen.
maestra na kwarta to. Antoy korte to ya. Maong kayong talaga ah. On, sa korte to ya kwadrado. Ulit yun pa? An, kwadrado. Natan, bayis yun pa si rin may pitaka ng mamayo o ng papayo o ng atsiyo o ng kuyayo. Ah, nangyunatan tayong banyo. Wala la. Ah, nangyunatan tayong banyo. Pareho tayo. Antay korte to tayong banyo eh. On. Aya kwadrado. Kwadrado tan. Ay, maong kayong talaga. Kasi tumbok. Ah, si tumbok o gugaw. Antuya? Okay, malilingot akla. Malilingot lay maestra. On. Say tawagin saya at panyo. Dugatan so imbagayo. Antoy korte tuyay panyok ay. Oh, duga. Kwadrado. Mangala kayo pasiring. Ni malilingot kayo la. Mangala kayo'y panyo si matsirin. Ay, pampunas yung lingot. Yun kayo. Mangala kayo. Ah. Nang yunatan ite panyo ya umbunyo, anak ko. Nang yun pa. Pareho tayo. Antoy korte tutan. On, kwadrado. Ulit yun pa. Ay, maong kayong talaga. Puras kayo sirilingat yun. Tani malilingat kayo. Si tumbok. Natan, ugugaw. Antuya yung bunun picture. On, aya at nauusar ya, nanang yuya, at karsara, no walay adara lalugan. Aya at akaalagay at karsara. Ibabagat tuya walay, ingat tawalay adaral na lugan. On, katano agmambanggaan iraman, so undadalan iran, luluganan. Antoy korte tuya. Antoy korte to? On, aya at on, pandayo sok. Pandayo sok yan. Wala unyayo. Sige pasirin. Ito po yung pasirin si papayo o si kuyayo o si mamayo. No wala unyayo. Ah, wala ko na? Ah, irami wala unya da. Ah, antoy korte to yan. On, aya at pandayo. So, ulit siya pa? Pandayo. Ay, very good. Oh, next. Ready kila lang ang batek? Aya natan ugugaw at. Walay unyayo. Nananang yuya. Anti tawagid sayang. On, bigao. On, bigao ya. Natan. Antoy korte to ya. Maong kayong talaga. On, aya malimpek. On, malimpek. Natan, manal mo kayo pa'y bigao di tadlo ba abong nyo sirin? Ah, nang yun natan tayo umban nyo. Bigao? Ah, bigao. Natan, antay korte itong tayo bigao yun. Malimpek. Ulit nyo pa? Malimpek. Ay, very good. Natan, gugaw, ayaw mo't suumbang ko ang tuya pangkakargaan ko'y balong tuya. On, ayaw at balunan. On, antoy korte tuya balunan uy. Ayaw at kwadrado. Maumong kayo. Masansanting irayan talagang ugugawan. Aya at kwadrado. Hawa. Wala unya yun talaga. Wala unya yun dito. Ano? Sige, pasirin. Nangala kayo pasirin. Antunatan, sukorti to. Balunan. On. Kwadrado. Ulitin nyo pa. Kwadrado. Very good. Natan ugugaw. Antong at so tawag yun saya. O, maminsan aya at punas na lima. O, di ka na maminsan isaksak ng mama yun dyan bulag na kawusyo. Ay, awa. On.
Ay, ito tawag saya. Hand towel. O, tuwalya. Oy, kasi na, tanong liling na maestra. Mga lakayo pa siro niya yung sirin, di tadabong niya. Antoy korte to, itay umban nyo natan. On, aya et, pandukay. Ulit yun pa? Pandukay. Ay, maumo ngiraya ugugawa talaga. At raramay na aralan yung korte, natan niya agaw, ugugaw. On, antuya ay? On, pandukay. Ulit yun pa? Ay. On, kwadrado. Ulit yun pa? Kwadrado. Ay. On, malimpet. Ulit yun pa? Malimpet. Atan ay. On, pandayusok. Araraya ramay. Apati raya. Duga. Korte. Yan na. Aral yun natan ed. Mathematics. Ulitan tayo pa sirin. Ay. Ay. On, saya ay. Galing talaga. Ay. Ay. Maumuong kayon talaga ugugaw. Natan, ibatan tayo rarayay unto tumbok ya ebalwasyon. Say paan at sayan ebalwasyon, isulat sudugan ngaran na korte at kada litrato, pilian sudugan ubat tiyad loob na kahon. Manpili kayo ed, malimpek, kwadrado, pandukay, pandayusok. Idanta kayo'y sakay minuto, gapuan nyo lang. Natan, nang nangin tayo no dugararatay inyebatyo. Diyad unaan yung numero. Lobo, say ebat at malimpek. Diyad mi kadwa, Christmas tree. Say kortitutan, say ebat, pandayusok. Mi katlo, papel. Say korte na papel, pandukay. Diyad mi kapat, kahon. Kahon na regalo. Say korte to, kwadrado. Mi kalima, bola. Say korte to, malimpek. Mi kanem, sombrero. Say korte to, pandayusok. Mi kapito, eraser o panagbural. Say korte to, pandukay. Mi kawalo, lamisaan. Say korte tutan lamisaan, malimpek. Mi kasyam, dice. Say korte tutan, kwadrado. Tansay mi kasamplo, libro. Say kortitutan, pandukay. Nalayon, amen, ugugang? Agi, maumaong kayong talaga.
para ed gagawaan yun abong, mangulis na nanduruman korte na bengatla. Araratan yamin, may naaral kayo, natan ed mat. Mi pasalamat alalamat ed sisi kayo ugugaw. Awa, atan seleksyon tayo, natan ya agaw, ed mat. Masantos, magayaga, ya agaw lalamat ed si kayo ugugaw.